Buyakta barsı da mı? Yok, bularda ikincisi de bize çıkıyordu. Ha, ikincisi çıkıp atı da. Oşunda bana bezir veren çıkkanda da, acaba cevabı basına. Koşturağız da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly bir tuğandar, biz adattagıday Kırgız moldoları programmasında ulantudabız. Biz bugün Saraltındı mekeni olgan Nokat jergesindeyiz. Nokat jergesinde oşol dinge hizmet kılıp kelген köптөгөн alım ulamalar ötkөн. Hazretlerimizin oşol alımlarыбыз бар. Oşol alımlarыбыздын içinden biz talaba kezdен угуп görüp, bilip, ugup, sıymıktanıp, oşol kişiden okusak dep engsep жүргөн alımlarыбыздын biri Molda Sulayman Tambuldan medresesinde biz Molda Tavalı medresesinde konuktabız. Bugün bizden konuğubuz. Biz bugün Sulayman Hacı özünde konuktabız. Assalamu alaikum Sulayman Hacı. Aman esensiz bilen sohbetiniz jakşыбы? Allah razı olsun. Sulayman Hacı bizden oşol adatыбыз boyunca birinci кезекte oşol her bir Dambulda alım özün tanıştırат. Atası kim, enesi kim, kaysı жылы tuğulgan, bir tuğandары jönündө aytıp beret. Aytıp berseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Men 1953-yılı şu hazırki Karataş eski kellelim bolan Çapay Kalkozun Karamağı'da boğamız uşul yerde törülgün ekem. 53-yılı. Men özü jalgızmın. Men ağalarımda, ecelerimde, akelerim hiç kimisi yok. Sebep degende men akırgı bala ekemimde men aldınqılары jaş çarçap kalken. Bitte ceviz şu bir mektepte okuyan çarçagan eken. Onun ki negiz var eken, olar ham çarçap kalgan eken. Oşantip men akırgı bolup törölüp şu 53-yıl törülgün eken. Atanızın atı jönü? Atamın atı, eski atı, öz negiz kitabiyatı Abdülmecid eken. Abdülmecid. Keyin anan keyin bu kişi oruyu bergende, keyin an öser dep koyuşkan eken. Özsünde ha? Özsünde. Şunun için atamın atı öser, apamın atı Mıyman. Mıyman. Atenenizdagi molda olup, din jolunda bolgan kişiler oluşkanmı? Atenem sopu bolgan, biroq din jolda bolgan emes. Sebep degende atam jönüge karapayım adam bolgan. Neme dagan tamga da tanıgan emes da. Biroq namaz kılan. Namaz kılan öte jakşı adam bolgan. Takvalıkta жүрүшкөн adamlar boluşkan. Anan apam dagan oşonday bolgan. Apam endi şo men apamды es tartkandan da orukcan bolgan. Keyin anan şo 79-yıl ötüp ketdi alamdan. 79-yıl ötüp ketdi. Biroq siz okup kelgende ötüp ketken eken da? Men okup kelgende. Orup kalganda kelgesizdi? Okupanda kelgem. Anan şo keyin atam dagın 61-yılı atam da orukkan. Oşontip men turmuşda öte zakka menen çoňoýgam da. Atanız ötkönde kança yaşta elеңiz? Atam ötkönde, biroq atam jakynda ötdü. 2007-yılı ötdü. Aksakal kişi olup kalganыңızda 2007-yılı ötdü. Eme kança perzentiniz var? Hazır menin 5 uğul, 2 kızım var. Şuların din jolunda, ilim jolunda жүрgöndөрü barбы? İlim jolunda жүрgönü şu Nur Muhammed hazır endi nimede Medine'de doktorantara öttü. Magistraturasını bitti, üniversitetin bitti. Hazırki buna balam dagın, en kenje balam, bul da şu yerin ayıl başçısı imam da. Ayıl hükümet imam. Ayıl hükümet imam şu yerde. Elhamdülillah. Ulumuz tanıyız, biliriz hazır. İlm alıvatkan, jakşı çıgatkan jigitler. Em kalgandары da özüge jaraşa bardyk. İlimleri var özlerine jaraşa. Doktor olup ketmese dagı heragında bar deseniz. Dambulla oşol sizdin ilimge gelip kalgan tarjımalığınız kandayça oldu? Men tarjımalım negizgi sebepçi apam bolgan da. Apam. Apam öte mындayça biz etkende sopu şunda bir berilgen, orukçan bolsa dagın şu öte kıyın ayal bolgan da. Nimege degende apam şu biz jaş malыбызda mektepte okuyubuz. Şonda mekte bir enebüz bardı. Enebüz. Oşa enebüzge men şu 6-7 okuarımda öz jetelip bargan. O enebüz biraz tamga tanıydı da, bir tamgalardagı halki tecrübeci bari koşup okuy beretdi de. Keyin anan şonda keyin oşol kişiden anan
az maz şu Kur'an'da okudum da. Bирок Kur'an gana savat vardı o kişinin. Keyin anan nemeni bardığı tanıt Abdüval Damla'na. Abdüval Damla mana şette yüzü var, mana mescid manetте görüş. Noqatlığı şu qardaşlık болады. Şu Abdüval Damla Anjandaga. Uyuşu da öyle. Yok, ben şette bir çoğat tavuz oqam, Madam Naci. Madam Naci, Madam Naci. Şu Madam Naci'ni bundan aytganda bir tutungan balası oqşap qaldı. Abdüval Qarika. Şu cazda kelip şu yerde nima okutdi? Kur'an tekrar kılattı. Ya? Şu qancha yil şu yerde turib Kur'an tekrar qilganda Abdüval Damla. Anan keyin bir kun oşal keldi dağı men aytdı. Olardı biz hem Uyaklarında ısık soğuğunu onu biz qarap turamız da. Benim o ben çoğatağız. Bana tayin da şunu qarap dururlardı. Bir hocanın tiyişip versin, başka kıvasın. Sizden uluğurak böyle yaşı? Abdüvalikan yaşı uluğurak. Ondan keyin, onda men oşal azmazla savat oqam, başka hiç nerse oqan emes. Ondan keyin kesem bir gün aytdı, kitap okuyaysın mı dedi. Maqul dedim. Dedim, anan savaq berdi. Savaq bergenden keyin, onun savağını bir pasla tayyorlab qo'ydim da. Anam borib men aytdim, o'tkazib beraymi an dedim. Desam aytdi, "Buni andamda, men maktabda yaxshi o'qadim da." Keyin ani o'tkazib berdim. Shonta 3-4 kundan keyin va Cho'ng'atog'ga aytibdir. Munani debdir, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham, o'shanda men institutga topshirib, institutga o'tganman. Institutga o'qiganlar. Qaysi institutga o'qigansiz? Politexnik institutga. Politexnikga. Yoki вечерний o'qam sebab deganda Endi uyda turmushim char, otam da o'rikchan, opam da o'rikchan, o'sha kunduz ishlab, kechasi o'qiyman degan. O tip tegizmaydi uydagilarga degan. O'shanga institutga o'tib ketgan ol debdi, u o'qib ayt debdir. Ani 3-4 yil saboq berdim. Men saboq berdim, o'qidi, keyin ani o'qish ketdi, ketgandan keyin o'sha Cho'ng'atog'dan orqamdan tushib oldi da. Sen o'qiysan dedi. Endi Abdüval Damla o'ta qattiq targ'ib qilgan ekan. Keyin Axir bir yil birinchi kursni bitgandan keyin ikkinchi kursga men jo'natmadi da. Jo'natmadi. Keyin Ajataga olib berdi, Mollo Tavalda Ajataga. Mollo Qasım atasına. Atasiga olib berdi. Sinoqa sentrinde ular. Hozirgi Qasımlar uyinda. Hozir uyda. Ani Qasım Damla ko'z billa yotib billa turdik. O'sha meni kuzda olib bergan bo'lsa, keyin ana fevralda bir kun keldi dag'in o'qishganda bo'lib o'tadi dedi. O'qish yaxshi dedim, biroq Ajatamın vaqtisi unchalik menga jetmay yotadi dedi. Desam aytdi, "Jur" dedi. Anan keyin Ajatamdan ruxsat olib, meni Marg'ilonga olib tashladi. 73-yili fevralda. Oho, anaka. O'shandan ham borib Marg'ilonda o'qidik. O'shadan 78-yilgacha o'qidik da. 5 yil. 5 yil. Biroq o'qiganda da qishda. Qishda. Yozda kelib bu yerda kolxoz ishlaymiz. Qishda borib o'qiyman. O'shantib anan men o'zi uylangandan keyin o'qidim da. 71-yil uylanganman. Mana shu o'zimning bir ayilda. Anda erta uylangan bo'lgan ekansiz, 18 da. 18-da uylangan. Sen yolg'izman da. Yolg'izsiz. Bir vaqtda menimni qaray turgan odam bo'lish kerak ana shunday. 78-yilgacha o'qidik. 78-yil kelib anan bu yerda medresani boshladik da, hujrada. O'sha 78-yildan Marg'ilonga kimga bordi sizda shunda? Akimjon Qarakaga. Akimjon Qarakaga bordi. Akimjon Qaraka. Hey, mashallah, tabarakallah, Akimjon Qaraka. Maşallah. Damla 5 yıl okudunuz, kışında barib okudunuz, sezonda. Oşonda Akimjon Qari Damlada neler okudunuz? Qaysi kitaplar okudunuz? Men Akimjon Qari Damlani o'zidan negiz o'qiganim, muxtasar o'qidim o kishida. Anan keyin o'sha Zamaxshariyning boshini o'qidim, Mishkatdan o'qidim. O'shanda kitobdan az-ozdan qana o'qidim o kishidan. Qolganini o'n kishining shagirdlarida o'qidik da. O'sha yerda. O'sha bir o'qishni ko'zim o'lindi bari. O'sha ko'zimda turganimda. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hakimjon Qari aka jönünde de aytib bering ustozing'iz jönünde. Qanday fazilatlari var ile, qanday odatlari var ile. Akimjon Damlaning fazilati shu darajada da o kishilar misal uchun o'sha odamlardan mana hadiya desa boshqa bichon to'yga, sadaqa desa bichon to'yga. Shunday bo'ladi edi. Taqtaydi ekanda. Taqtab turib, anan keyin o'sha hadiya degan mumkin o'zi yeyish mumkin, men bilmayman. Biroq sadaqa degan berkin narsalarni bit shu talabalarga tarqatadi edi. Bayan bir aytib berdim-ku. O aytdingiz, bayan qildingiz-ku. O'sha bu yerda uni yozilmadi o'xshaydi. Aytingiz, aytib bering. O'sha otam jönökay adam bo'lganda, men elin osh go'shtlarini yeyotam, elin to'ylarga borib otam.
toy kılasın dedi de. Men aytdım koymayayım, toydu koyalap koyup desem kılasın dedi. Atam. Atam buyruk. Uylengen üçün mü jem ne üçün? Yok, baldarım çoğayıp kalgan. Ha, baldarga toy kılış gerek. Ha, Anan keyin amakıl dedim. Biroq nemeni çakırganym jok. Akimjan Karaka. Damlan çakırgan. Damlan çakırgan joksun. Anan keyin bu yettegiler büt narazı boluştu menen. Özüm tuğandarim. Siz dedi, şonca okutsa başka kısanan siz sen çakırtmasam kanday bolabat dedi. Dedi men aytdım o kişi meni razı kılam dedim. Anan keyin o'sha bir çoğun koçkordu alıp ana medajda kılıp anan keyin bardık. Namaz vaqtida bardık. Barsak anan keyin Xudo rahmatsin damla öz bizni to'sib oldi. Taqildasa o'zi chiqib qoldi da. Anan keyin bayaq neslarga tushirdik. Tushirgandan keyin anan bayam adam nazar tavza tushunib dedi to'y qilib siz chaqira olmasdan tushunib keldik emi dedi. Dedi aytdi, yaxshi bo'libdi dedi. Men tuni men uykum kelmay chiqdi dedi. Bir qo'chqori bor ekan dag'in, o'sha domillarga, balg'im o'qiyotgan bolalarga, talabalarga tarqatishga yetmay turgan ekanda. Anan bir qasab chaqirg'iladi dedi. Aydan qasab chaqirishib, shuni tarqatishdi. Domlarning fazilati shu darajada. Qara. Karamatda bo'lsa shunda. Karamatlar avliyo haqqun degan shunda qaranchi. Ana shuni keyin anan o kishi endi shu darajada bo'lgan. Misol uchun biz men o'zi Alloh nasib qilib qolib, o'sha uylarida 3-4 oy xizmat qilib qoldim-da. Bu yoqda Samarqand, Toshkent, bu yoqda Qo'qon, boshqa joylardan shunday nimalar kelib turadi edi, damlar, boshqalar, ular, bular kelib turadi edi damlarni. Anan keyin damlar o'sha eng yaxshi jeri shu charchabasdan savoq beradi edi. Misol uchun hozir o'qishning yoshlarida boshqa odam charchab qolishi mumkin, biroq biz birida o'sha bitta o'qiyasini aytayin. O'shanda Zamaxshardan savoq olayotganmiz. Men dedi hozir bir yoqqa ketaman. Nima kashaf tafsirdanmi? Yo'q, Zamaxshardan. Zamaxshardan maqomatdan. Maqomatdan. Anan anlatganimizda men dedi hozir nima shu bir yoqqa sizlarga savoq berib qo'yib ketaman dedi. Namoz vaqti boshlangan. O'shaning 1-2 yer chiqmay qolib 12 bo'lib ketdi soat. Shunchalik darajada shunday berilib savoq berdi. Bo'lsam borish kerak, biroq o'sha yoqqa borgan yo'qda bizga savoq berdi. Qaysi vaqtda kuni tunda savoq beraverdi o kishilar? O kishiga bundancha aytganda o'sha birinchi bu kishilar ham o'sha tafsir o'qigan, cho'ng kitoblar savoq beradi, ular ham boshqalarga savoq beradi-da. Biroq o'shanda dag'in hech bo'lsa J2, J3 ta savoq oladi edi o kishilar. Yaxshi. Qarang. Qarib qolganda ko'rdim o kishini. Bir puti keyin kesilib qoldi, to'g'rimi? Bir puti kesilib qoldi. Anan o Rafiqlar Qarasuda to'y qilganda bolasini to'yina kelib tasab masala söylegan ekanda, shunda ana bir hajda bir ko'rdim-chi. Hajda bir ko'rdim. Anan keyin O'zbek azatlik yo'nalg'isidan chiqargan bir soat nimasini ko'rganda ayab söylep berganda nurani shunday bir gelishgan ko'rkam maqsad. O'shanday odam bo'lgan, ha. Alhamdulillah. O'sha puti kesilgandan keyin shu nuqataga kelgan ekan. Kesanan bolasiga aytibdir, Sulaymondjon eshigiga bor debdir. Onam bizga kelib qoldi. Men uyda shunda yaxshi uyda ekan, chiqsam domla turibdi. Domla keling. Desam men keldim dedi. Kiring ichkari desam yo'q dedi. Men sizni shunda ko'rishib qo'yib ketayin dedi. O'shandan keyin ko'rishmadik-da, anan keyin. Yaxshi qilolma, o'sha moldanki olmalar üzülgön bu ekan-da. Onam bir yosh qizlar, bir yosh ko'qalma berdim. Dedim, "Men qo'y so'ygandan ham yaxshi bo'ldi" dedi. Odamdan bir odat bo'ldi-da, o'sha shogirdlarni shunda aylanib ko'rdi-da. Shunda bundan yaxshi bo'ladi. Bitta. Biz hozir ham shuncha shaharda bo'lsam hech kimsa bormaymiz-da. Yaxshi odat turish kerak-da. Shunda qarab turish kerak ekan. Alhamdulillah. O'shanda men Akimjon Qarakaning shogirdlari bo'lib, andan boshqa yerdan ta'lim olibdingiz, borib kelib, suhbatlari bo'lib, olimlar bilan. Yo'q, men shu Akimjon Qaraka domladan o'qidim, anan keyin o'sha yerda o'l vaqtda shunchalik o'g'ir bo'lgan. O'sha men o'zimga hujra bo'lib berganda. Hujra bo'lib 4 ta 5 ta hujra bo'lib bergan. O'sha 4 ta 5 ta hujrada men borib savoq beram. O'sha sahar namozni o'qib eshitib tishidan kaltab, qo'llab. Men chiqib ketdim. O'sha ichida baldarga dag'in eshitgan proyektlarni narsalarni men olib kelaman. Yoki birov ko'rsa, o yerda hech kim yo'q-da. Hech kim yo'q. Ana shontib arki o'sha ahvol edi-da. O'shani o'qitgan. Shontib o'sha yetib borib shu savoq olib qolamda.
Ал убактым шоо гана жетет. Бирок сабакты көрбөйм. Мисалы мына мишкаттарды билимлерди окудук. Ошолорду аркасынан кайтып көргөнүбүз жок да. Ошо сабак менен гана болуп, сабак менен болгонбуз ошол жерде да. Сабак менен болуп, ошо күчө кеткен экенсиз да. Сабак алып калыш да, максаты эле сабак алып калыш. Бирок ошонун убактын таап барабыз, саат паланчага деп, ошонун маалында, анан калган маалда ошо сабак бериш болгон да. Анан баягы бир немени айтып бердимби? Сай бою дагы. Ооба. Оны эми жазылды ал да. Ал жазылды. Жанагы бирөө келип өзү колго түшүп калды акырында. Ортосунан качып секирип чыккан. Аяр жазылды. Урматтуу жамаат, дагы көңүлдөрдү бурмакчыбыз. Жаратканга шүгүрлөр айтайлык ушундай күндөргө жеткизген. Азыр мамлекетибизде миңдеген мечиттер, жүздөгөн медреселер, ондогон ислам институт университеттери, каарыканалар иштеп жаткандыгын көрүп билип турасыздар. Бул дагы биздин мамлекетибиздин ушу динге болгон көз карашынын жакшы экендиги далил болуп эсептелет. Бир мезгилдер болгон, аны мурунку чоң муундар бул жерде устаздарыбыз бардыгы билет. Мындай медресе, мечит эмес, балким намаз окуш өтө кыйын болгон. Орозо кармоо ошондой кыйын болгон. Ошондой кыйынчылык мезгилдерде кыйынчылыкка карабастан Алла Тааланын динини карманып, аны жаш муңга өткөрүп берүүгө өз өмүрүнө, мал дүйнөсүн эмес, өз өмүрүнө табакелге салып, ушул дин жетип калса деп көптөгөн аалымдарыбыз, устаздарыбыз мээнет кылган. Ошол устаздардын катары дагы бардыгыбыздын бүгүн жайнап жашынып ушул жерге чогултушка себепчи болгон биздин аксакалыбыз, ардактуу устазыбыз мына Сулайман Алимбеков устазыбызга сөз берген болсок. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Taala çeksiz maqtoolor olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat salamdan keyin hurmatlı tuğandar, hurmatlı konuklar, hoş gelipsizler. Endi bu medrese degende albatta birinchi shu bir başlangıçtan aytayın. Maniyette tecrübecimde degen aksakalımız var edi. Bu kişi şu Soyuz'da oldu 70. yılda alamını ötüp gitti. O şurada daha 80'den ötüp öldü. Onun aldığına düşer mümkün. Yani resimde yok. O şu kişinin bir sözü var. Bu kişiler Karateginde okuyan iken. Karateginde. Anam bu kişi de barıp dedi Karateginde barıp şu bir damlanın altında okup kaldık dedi. Anam men özümde o'sha şeytan qazısına qandaydir bir jey bo'lib ketadigan dag'im men o'shaning uyida yotib qoldim dedi. O'sha qazı uyida. Anan qolgan borgan talabalarga o'rin yo'q bo'lib qoldi dedi. O'sha to'g'ri bo'lsa da o'rin yo'q bo'lib qolib, hech yerdan o'rin topmasdan qabristonga borib atishib, o'sha qabriston suyaklarni joyga qo'yib kechesi var o şekilde yatıp, gündüzü gelip sabah okuşkan dedi. Dumanları. Bana ilim şontu basın. Oşol doğru dağın taşarasından oşa yerde okuğanıga, oşol adamlardan Allah razı olsun. Allah şolorun menetlerin kabul kısın. Nime geldiğinde bunun öte oğur nerse. Oşonda da oşol okuşkan iken. Ana yeydürgan nerse öz yok dedi. O kişi dedi. Yeydürgan nerse öz yok dedi. Ananın insan yaşam için her küreşedi ekan dedi. O'sha buday bo'lovi, naka bo'lovi qozonni qaynatamiz deb, o'shani unun deydi. Qozonni qaynatib turib, o vaqtda shu hozirgi o'quvchilar meditsina haqlarida yo'q ekan, jig'ashdan qamir yuvib chiqiladi ekan. Cho'ng qilib, jig'ashdan shunday to'g'ri qilib, qanday qilib qiladi, endi bilmayman, biroq o'shanda qamir yuvib chiqiladi ekan. Ana bayaqi o'sha otalarni o'shaga quyib qo'ysa, 1-2 soatdan keyin o qatib qoladi ekan. Qatib qolgandan keyin o'shani pichoq bilan bunday qirqib, bugun bilan keyin, ertaga munjayin, bir kun munjayin, ertaga munjayin, bir kun munjayin deb o'shalarni tamoqdan ma'lum bo'lamiz degan bo'lganlar.
hazır Xuda berip. Uşunçalık doğru iş geldik. Allah Taala bardık bu doğrudan ajratpasın. Sebep degende mına biz okugan doğrulardan öte uğur doğru bolgan. Şunçalık uğur bolgan. Vallahi endi o maal hiç kim yok. Gelgenden keyin hücre meselesi öte uğur. Bir korkunç var. Endi o eski zamanında korkunç bolgan emas. Bizdeki bunun da korkunç bolgan. Sebep degende 244. stadiya bolgan. Oşa stadiyada sajda oldu. Şu bir adam namaz okudu, oruç okudu degen bolsa, oşa adam kamalgan. Yola şertlerini. Oşunda doğru ötkende. Oşunda bir yerde men özüm 1974 yılı Marulanda 70. yıl barganmın, 74 yılı 3-4 hücreni bizge bölüp bergen. 3-4 hücreni bölüp bergen. Oşa hücrelerge barıp men sabak berdim. Bir gün bir okuya oldu, oşa okuyanda ularga aytıp bersen bolmayt. O yerde ustazın altın bilmeydi çıkın. Bir de söz var, taksir degen. Bir de söz var. Nima deydi? Taksir deydi. Oşa Sayboy degen yerde men sabak beremin. Sabakta şu 9'larda beremin dagın 11'lerde arkamdan başka bala kelip imkan bakıp düşüp aldılar. Oşa günü bayağı okuya bola turgan günü men qanday sebebini özümde bilmeymin. Saat 7'de barıp men sabak beremin dagın 9'da o bula kelip kalat. Bayağı bala kelip kalat. Oşol vaga kılbı kelip başı kalat. Anan oşol o bala gözde bir hücresi çektik. Keyin başı kalat dagın turguzun onu baldırdan soyaptı. Kim de okuysun abi? Onlar negiz menin arkamdan çıkan, bunu Allah Taala menin nasip kılattı. Kim de okuysun abi dese taksir. Taksir mi kim? Taksir. Başka söz yok. Sebep oşol doğru, oşol da doğru. Bizning altımızda oşol balдар bilgen emas. Oşol baldarga altımız etken emas biz. Ona hazır sizler için şunday erkindik, buga şükür qilishimiz kerak tuğanlar. Ana şol bilen surat kılıp bakkan maalda bayağı bala aytat, emin bir 17-18'ge çıkıp kalmana, şunda qarap tursam deydi, ökönün ortası açılıp kaldı deydi. Bayağı iki kırpmıştı. Oşonunda deydi, ökönün ortası şunday taşadığındağı deydi, ökön böyle koydum deydi. Erkelikten bala da, ökön andamanda olup ketti, şunu meydan kaçıp gelmedim deydi, paypakçan. Kaçıp, cem 3, cem 4, kırılma jetkisem, arkamdan kovup bardı, yine kap ketti deydi. Keyinden onu, oşol doğruda 76. yıl, 77. yıl yıllarını bilbeymin. Oşondan keyin, oşol biz turgan hücrenin yanında damlağızda bir şair de var eken. Onu köp yol aytkan eken damlağız. Eşini okutup turgu, meşette hücrede balдар var, şularga okutup turgun degen eken. Degende, damla, şunda zamanda kantı okutamın degen, biro endi okup bakanlık üçün Allah Taala onu yazar aldı. Nime gele degende, keyin Feridun çıktı dagın, Feridun'da örgümcü uyası deptirip, oşa damla çıktı da. Biz hem kutulup kettik. Biro örgümcü uyası var, oşa damla, keyin okutpasa dagın, barbelere kaldı da. Bu misalda oşol arxivde qaralgan bolsa, oşol doğruda örgümcü uyası degen var. Oşol okuya, oşa biz sebepli şunday bolgan. Keyin anan o malda, hem damlaz, tärlap öken bilbeymin, vardı ertesi günden, birimiz Demirge'ye kettik, birimiz Erzincan'a kettik, birimiz Taşkent'e kettik. Üç yerde bir 200-150 bala olup turgan bolsa, şunun barlığı çaşıp ketdi. Keyin anan kaçandan çıkanda dağlar okup turganlar. Kese bizim doğrumuzda dağın, mana jangat ötüp kettim, şunday hücre meselesi öte oğru kaldı. Şöyle koyup vermedim mi? Hücre meselesi öte oğru kaldı. Ondan keyin oşol buna Selam mekazını video turdu balдар. Onun keyin daha köpeyip ketdi balдар. Ondan keyin bular rahmat ismi talacı meni bir göz naslatып kaldık. Endi men kılabız. Hücre köpeyip ketdi balдар. Qanday kılabız desem, anı alып ketdi dagın makinasını ko'rsatdi, ağlama. Ko'rsatib aytdi, "Bunun qayerdan qayagini to'saq bo'ladi" dedi. Men aytdim, "Mana shuni shuyoqqa shuncha bola batadi" dedim. Keyin o'sha yerda eng ko'p bola 13 bola turibdi. Onun daha bana böyle kettiğinden selam dayak men söylüyorsun. Size ayttık geliverik dedi. Biz diken kenardan böyle önce adam kevin özüm qarap turaman dedi. Oşa maalda
30'dan aşık bola turganda ошол жерде. Бирок аркабыздан күзөтүп турган. Эң оордуу 85-жыл болуп тургандар. 85-жылы hiç eптешим болбой калды. Себеби ошо кыргыз ушул жерге жатып калды. Ошо жаткан адам, Кудай рахматын өтүп кетти, бир адам келип эти атканы энди менин үйүмдө жатат. Şu keçesi var paylayt. Анан дагы айтып өтүргөн нерсе, ошо keçesi мен өтектин алдында биздин ишканал өтектин алдында да ошолор сүйлөшөт. Мен кечээ күнү Коконго бардым, саат 3-да келдим. Мен палан жерге бардым, мен пастуан жерге бардым дейт. Анан мен айттым, keçesi окуса да боло берет экен деп. Анан кийин keçesi 12-ден кийин, şu 1-ден кийин баштап, саат 4-5-терге бүткөрүп анан кийин кете турган болдук. Onun ошондон кийин 85-жылы эч мүмкүнчүлүк болбоду. Анан биягы Ломоносовго, Кулмайданга, Ноғатқа, анан Зулбуевке, ошо айыл өкмөттөргө балдарын таркаттыктан бир аптада бир сабак бере турган болдук. Бир аптада бир сабак бере турган болдук. Кийин анан ошо Зулбуевдеги саат келет, саат 4-дө 5-те ошентип намаз окуймун. Үйгө келет, келгенден кийин кеч, шамдан кийин келет, ошо шамдан кийин дагы эшиктин оозуга машина алып берелби. Ошо сайда түшүп барам айтты. Кичине круговойбуз бар, ошол жерде түшүп барамын, ошону бияга жөө келем. Себеби ошо машинем түшүп бара турган болсо, эртеси мени сурап калат да тургандар. Ошон үчүн ошондой замандар өттү. Эми Кудайга шүгүр, Аллага шүгүрлөр болсун. Мына азыр ушундай жакыраган заманда турабыз. Баарыбыз эркинбиз. Богордо дагы мына өкмөт жетекчилери болобу, башкалар болобу келип өздөрү бизге катышып тургандар. Ошон үчүн балдарым жакшы аракет кылып окугула. Ошол доолордо өтө катуу окулунган. Немеге дегенде, ошо биз каттайгы көбү ошо өздөрү айтышат. Мында басышта унутуп койду экен деп отура бергенде дейт. Басышты. Анан ошо биздикилер балдар бар. Ошолор айтат. Birinde de şu eşimizge tabii bıçak kelgen eken, oşa yıldırış için, oşa baldargan gelip, bir tane halat, bir tane oranmalı verip, arılar şöyle önüme kıptır. Çünkü oşalar, şu işte kıvardağımızı bir kursamımızı terk baldarıdı. Nüvegeye degende, eşke çıkıp kaldık da değil. Oşundan konuşlarını tutar sıraptır, damdan kızı diyor deyip, kaçtan kep kaldı bu kız deyip. Anan, oşa künnüge, hiç boğun iki yolundan cevaladı. Cevabından keyin anan o'sha kampirdan so'rabdir. Bu qanday? Biz az-azdan qilib javob turamiz deb. O'shunday bo'lganda, o'sha maqomda shu baldarimiz da shu o'qingan. Nimaga endi bir o'kasi kim bor, kim yo'q deydi. Shunday do'lar o'tdi turganlar. Endi mana Xudoga shukr, endi harakat qilgan baldarim o'qib sebebi dunyoda eng qimmat narsa bu vaqt. Payg'ambarning hadisi var bu sahibi zayıf bilmem mektepte okulamın, al-masahibi kasiratın ve azamın masahibler vakti diyor. Musibetler öte köp, oşa musibetlerin içi en oğru vaktin bekar ötüşüp karışı diyor. Üçün Allah Teala siz benimizge vakti verdi mi, ayrıca en yaxşı malına. Üçün hareket kılır. Hiç vakti görmeyler. Allah bağımızdan razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Anan özün negizi bu hem Kudan kudreti men bir kızık işler bola öğret eken, şu 5-ci, 6-cıda okuyum da mektepte. Mektepte şunda okuyum. Anan keyin endi onda yaş malda endi adamlarda arzu bolat eken, başka bolat eken, endi şunda bolup endi alko mallarda o'sha bir cho'ng xizmatda bo'lsam, unday bo'lsam, bunday bo'lsam degan orzular bor-da. O'g'ada. Hem o'qigandan keyin ayriqcha yaxshi o'qigandan keyin shunday orzular. O'g'a. Anan bir kun otam aytdi, sağır oradan turdi, aytdi, "Balam" dedi, "Sen onu olasın" dedi. Qo'qistonda. O'sha 5-chi klassda. Ha, 5-chi klassdan keyin men aytdim, "Nima qanday em" dedim da, qarsam otam aytdi. Kechqurun dedi, bir oqsoqol keldi dedi, soqol miyib ketishganda. Kelib dedi, "Ana qaptal" dedi. Ana shu qaptal. Ana men yerda qabriston bor. Ana shu qabristonga yurdi va ko'z bordik dedi. Borsak, anan söğütler var ki, mana söğütni sal. Bu Muhammed Peygamber'in söğütü. Deb oyla söğütden keyin uy olib keldim dedi.
Yok, sen ola olasın dedi. Endi şonun keyin men endi undan onun keyin emle köngül burbadım bir hem Allah Taala oşonda ataqan eken şu sebepten de biran bir. Peygamber Resul. Abu Hanifa'nın özü uşunda düşü olganda. Hazreti Abu Hanifa düşündü. Peygamberin kavrına sögün toptup cüretimi çok öğrendim. Ne degen bu jaman düştü. İbn Sirin görsaytdı. Sen peygamberin çaşırgan sünnetleri bari çoğultup bütün uğurt kap gelesin. Degen eken de mına oşol düşündeki hakkak bolgan. Peygamber aytat peygamberçilik Tura sadık düş peygamberçilikten 26'dan bir bölü 46'dan bir bölü degen hadis bilet Fransızca. Maşallah tabarakallah. Atanız kim oldu olduğunuzu görüp o kıyıdan öttü de. Ha, kıyıdan gün öttü. Olup yürüdü. Elhamdülillah. Damla eldirge kızıp da bu şu molda olğanlar başkalar şu nokatlar kanti üylenettir. Bir üylenip kalkanın ucunda aytып berиш kanti süйлöştüğümüz ele kirden görüp ağız bu je özlerinde süylöş alıp bergen bileceğinizde ötüp ketken akşa etti. Allah rahmat eylesin. Oşan aytып berseniz balki oşonda. Bu endi oşo menin kaynenem menen apam jaqın bolgan eken. Ondan keyin oşo kızdı oşo apam jaqtırıp baratdı. Jaqtırıp balıp ondan keyin mana shu uylanışı dep şo uylanğanda. Uylanıp da şo. Terti oşonda apa galasa mana jaqtı degen söz. Tanışı başka yok. Yok. Birok beni koyup bitip oqamız. Bir klasta oqasın. Maşallah. Tanışıp kelsinler. Tanışıp kelgan. Biletler ara жақсы ekan. Жақсы жигит bolsanız bile Xudoy aldı qarşı bolup oturmuş çıkanlar. Elhamdülillah. Tamam endi şagirdler jönündө aytыңыз. Şagirdleriniz kimdir? Kaç işte atışat? Mine okuştu astılары? Oşularni aytып berseniz. Menin birinci şagirdim Absatar Parvoban. Absatar o Xudoy rahmatine ötüp ketdi. Bu 2008 öttü, 2009 öttü. Nokatda mana şu yaktamanın bütün ustadı şu kişi. Ustalardı. Absatar damladı. O kişi bu yerde temir boruktan başta bu Töresali hükümetigacha şu sabaktan başka hiç narsa qilgan emas o kişi. Şu sabak berip жүрüp ketdi. Birinci o kişi 2007-yilda Marg'anan var, men özümden sabak aldı. 2008-yilda bir yere kelip kaldım. Andan 2008-yildan kelip bir yerge 85-yilgacha okudu o kişi. Şu mende bar elimde aldı o kişi. Keyin anan endi biz negizgi okutan kitaplarımızda aytib ötüp ketdim. Şöyle endi birinchi şu sarf okutganmiz, nahv okutganmiz. Ana fiqhdan muhtasar, sharukay okutganmiz. To'g'ri. Sharukay ko'p bosim jasagan. Nega deganda sharukaya o'sha muhtasarni suratladida. Ondan keyin adabiyatdan ta'lim okuttuk. Unvan okuttu. Adab dünya ve din okuttu. Adab dünya ve din to'liq o'qiladimi? Boshdan oyoq. Qancha vaqt o'qib bitirdilingiz boshlaganda? Yo'q, bu endi talabaga yarasha. Talabaning o'ziga yarasha bo'ladi. O'ziga yarasha bo'ladi. Qiyinroq deydi. Kebirleri tez olaveradi. Kebirleri oncha vaqt. Misal uchun bir damlavuz var edi, bolavuz. O'sha hem atni aytib qo'yayin. Şu derecede eken, men ketkendan keyin o'shaga 5 ta bola 5 yerda o'tirishib olib, ana yüzünü aytib berdi ekan. 100dan. Aytib berib, ayt desa o'sha turadi ekanda. Biri o'sha dag'i bir oyilda yaxshi imom. Qara. Biri o'sha bolaning bolasi qari murattab bo'ldi. Alhamdulillah. Vallan bergan ekan-da. Allohning bergan ekan. Onun keyin Abdurazak damla keldi. Hozir Ko'lda. Ko'ldagi. Cho'lponda. Cho'lponda. O dag'ni shol 85-yillargacha o'qidi. 85-yildan keyin ko'p tarqab ketdi-da bizda. Sebepten o'ta qattiq bo'lib ketdi shunda. Onun keyin Muhammad damla keldi. Qizilqiyada. Qizilqiyada. Anan Mehmet Qurban damla aldı Bishkekda. Anan Habibilla damla bu nima pensiya chiqdi, barg'in imoma. O'shanga o'xshagan ko'p. Onun keyin Ravshan ko'rab o'qigan. Rektor bu. Rektor. Sizni shagirdmi? Ko'p o'qigan shu Ravshan. Ancha yil o'qigan. Bu mana banda kelganda. Anan keyin Said Vaqqas keldi. Ha, Said Vaqqasdan o'qigan bizda. Boshda o'qigan. Anan shontib Qasay ko'z yo'q. Qolganlarning o'tirgan ketganlar bo'lgan. Alhamdulillah. Ana Nurlan kelib o'qidi. Nurlan Maslboyev. Rektor. Ular nimalar bilan kelgan? Uy-buylari bilan. Nurlan da
akasi ayali menen qarındaşı şontu 6-7 asker ketdi okuşkan. Toktogulda. Qile жүрүшкөн bu yerде? Bu yerde Nurlan köp жүрдү, калгандары тезир ала кетишти. Damla ошол эми ушул жерде окутуп атканда азыр медресе шарт жакшы, ноокат эмес, ошо эмес, Бишкекте жок медресеңер бар, Кудай кут кылсын. Эми ошол убакта шарттар мынчалык эмес эле да. Жо, шарт өтө оор болгон. Ошондо балдар каяктан тамак жейт эле, эмне кылат эле, ошо талабаларыңыз кантип багат элеңиз ушуларды? Жана айтып берип атышты, үйдөн аталап келет эле, башка кылат, тамак кылат эле деп. Анан айтып берсеңиз өзүңүз дагы. Bu talabalar o'sha o'tirib köye berdi o'sha to'g'rida. Endi u molda birov o'qitgan emas da. Birov eshitib qolsalar olib kelaverganda. Eshitib qolsa olib kelib, keyin bola ko'yib ketdi. Uyimda turdi, mana yerda uyda turdi. O'zimning uyda 4 bola turdi, bu yerda 3 ta bola turdi. Turgandan keyin daha ko'yib ketdi. Ko'yib ketgan mitalaj degan ovoz barda, unikida turib qoldi. Keyin o'sha mitalajnikka turgan maldan keyin daha bola ko'yib ketdi. Ko'yib ketgandan keyin mitalaj aytdi, endi uyga botpat bo'larman dedi. Mana shu dedi, molqanani dedi, manadan buyog'ini deb, anan borib ko'z ko'rdik, manadan buyog'i bo'ladi dedi, bo'ladi dedim. O'sha aytgan duo urib, narog'ida mollar, buyog'ida talabalar bo'ldi. Deraza ochdik, eshik qurdik. Xud naraqdan keladi. Naraqdan keladi. Adamga aralashmaydi. Uyga aralashmaydi. O'shadan bo'lib, ana o'sha yerda eng ko'p 13 tagacha bola turdi-da. O'sha jani Tervayazın ovasini uyda dag'in, to'matasini uyda dag'in. Ondan oshib bo'la turgan. Keyin daha bola ko'yib ketgandan keyin o'sha Salambekda boshqa brigaddan shok kishidan keyin qilgandan shoqarmadi. Shunda bir 30dan oshib bo'lib turganda. Ошо балдарга дагы ошо тамак аш ошо үйдөгүлөр ээлер берет үйдөн. Үйдөн ээлер берет, анан балдар өздөрү онча топтойт, анан кийин ушундай болуп турганда энди. Эптеп турду да. Өзүңүз окуп жүргөндө кыйынчылык болду ошо маргылан ороп жүргөнүңүз? Өтө кыйынчылык болгон. Немеге дегенде, о малда маргыландарда ям өтө оор болгон да, себеби газы болгон эмес, башкасы болгон эмес, азыркыда шарт жок. Анан кийин көбүрөөк ошо нанды беттен жаптырып, ошону алып кететтик да. Ушул жерден канча километр маргылан? Маргылан Кызылгагача 45 болсо, bir 80-90 болса керек да, 90 турда. Сиз аяка өзүңүз бойдоп барып окуп жүрсүз, үй бүлөң менен барып жүрдүңүз? Жок, мен өзүм барамын. Үй бүлөм биекте калат. Кызмат кылат. Алхамдулилlah. Ошол убакта китептерди каяктан табат элеңер? Сатып алып окуп келеңер китепти? Анан кийин маргыланып дабиттер нерсени айтып коюшум керек. Окуп жүргөн маалда мисалы мына китеп болгон болсо, ушуну пала-пала кылып койнуна салдык. Китеп боюнча көтөрүп жүрбөйт. Майдалап бөлүп кагазга барак кылып, мында атып немеге салып, мынтип түйүп байлап алабыз. Немеге көтөрүп жүрсөк, бул неме деген бир неме болуп калат. Болуп калышы мүмкүн, же колго түшүп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Ошондой күндөр болгон да маргыланда. Китептерди бекитип билдирбей, билдирбей, мына мешек болсо канча алкен немеси болсо ошондо көрүп алат. Анан кийин көп китептерде илан жок, колдо жазылган мактаран болгон да. Көчүрүп алышкан. Эми азыркыда кисере жок, башка жок. Ошондой. Өзүңүз балдарга сабак бергенде дамла, кандай сабак бересиз? Мындай азыр кээ бир молдо келет, сабак окубаса уруп коет экен, кичине колдоруна шаап бир нерсе кылып. Сиз дагы кичине уруп койчу бересиз? Жок, мен эч кимди урган эмесмин. Урбай эле окуттуңуз. Себеби менин немеде окуганым мага пайда кылган да. Институт окуганым. Тет көрүп калдыңыз да. Светтик тарбия. Светтик тарбияны көрдүм. Анан институт окугандан кийин Маргыланга бардым. Барсам, балдар чоң китептерди окушуп атыптыр. Мен энди барып биринчи ажатамдан аз-маз тажикче окудум. Анан кийин ошо биденге таяр болуп калып бардым да. Баргандан кийин бидан окудум. Кийин муз окудум. Авамыл, харакат, занжаны ошолорду окуп кеттик да. Барсам олар шаркымды окушуп аткан экен. Шаркым. Мен шериктерим. Анан кийин о балдарды битте сабак коет да, олар ишен жок эч нерсе. Анан мен неме читальный зал көрүп калганмын да. О да. Анан окуймун. Балдардан айтам, окугула, мында кала дейм. Анан мен ошо түнкү саат 4-5 жерде турам да энди. Түнкү саат 4-5 жерде турам. Ошону менен анан олар дегенче 1,5 жылда ошолорго кууп жеттим.
Şarkımulağa. Şarkımda koyup jetip, onlar yani başka türlü de okuşmam. Bırak, o şolarga jet, mesela kaç kitap okutkan sonra jetip, kiyinen şolarga ben mükemmel veredim. Ama kamileden usta ayet birge sağaktı, üçüncü ayet birge. Ben üçüncü ayet birge. Oşan da öğretken, tamam mı? Oşan için, mesela bayağı kadar nerseleri körüş gerek yani. Ben Svetlikten körüş gerek. Elbette. Mektepte жақсы оқыған, қатты көрген işte. Ona keyin men ballarga o'sha misol uchun Muhammadlar hozir institutdan o'tgan da. Mektepte o'sha menda o'qigan ballarga aytganman o'sha malda. Svetlik nima institutdan o'qigan diplom olganlar bunday dedim. Ko'pchiligi endi ota-onalar qarshi bo'ldi, boshqa bo'ldi, avadi da. Svet deganda yo'qol baravar ketgan yaxshi. Baravar ketgan yaxshi. Qancha foydasi bor, qarang, qancha foydasi bor. To'g'ri aytasiz. İstanbul'dan. Hazır uşul, hazırki uçurda balдар sağıl otat da. Qanday uşu balдар менен ошо siz okugan baldардын ayırmaçılığı barбы? Ayırması aslında men жердек. Qandayча ayırması бар да bunun? Ол балдар bir 2 жылдары даяр okugan. Неге дегенде ишке чыккан эмес. Жады эткап дегенде 40 күн отурган. Чилдеде. 40 gündən keyin o balдар bütün özü 40 gün istep kança kitaplarda okugan, başka kılgan, şunda estadil olup çıkan da. Bu baldarımız onda emes, yani kulağımda ettim yani. Neminde yerkindik da. O kısıda, yani korkondan okuyuverdik yani de işgal çıkarlar, ne ondan başka kişi yoktu onun. Tam ektirse suyunu terip. Hep görmediniz mi? Şıkılgınga suyun çıktı şıkıdacıp. Karan. Hazır oşol, hazır hem özünüz görüp atasiz, hazır hem oldular köpöydü, başka oldu, alımdılar, gelip atışat, okup atışat. Anan oşol hazırkı uçurdagı şu mektepler, medreseler köpöydü da. Hem uşulardın okutup atkan tertiplerini, uşulardın bir mınday bir dengelerini içiniz çıkabı sizdeki? İçiniz çıkpayı oşo? Ben bulan kebirlerge çıkadı. Kebirlerge çıkpaydı. Şundaydı endi. Şunday oldu, tegiz emes. Kebirler şunday okutat yaxşı. Bizim özümüz şu medreseden şundaydı da. Şunda jetkirip sabak beredi. Alhamdulillah. Biz oşol okup jursok, bizden oşo bir 2 gün keyin Nurlandar okup kaldı, Masılbayevtar. Anan oşo sarftardı kıyın biletken, başkaları biletken, hey deyelen oşondan bilgenimizde siz Sulayman Damlan'ın göröz bir kurultayga bardınız, alıstan gördük Sulayman Damlan'dır. Aynen barıp uçuraştık mesela, anda siz jaş kılıp tanımadınız da bizde. Çentuk uçuyduk, Damlan'ı görsöverken de. Allah razı olsun Damla, şunday kılgan işinizdir, emgegingizdir, jakşı. Men bir nece dayım aytam da, dayım aytıp, dayı aytıp gelip atat, bu biz oşo Kırgız maktanganda ele tarık maktanaberemiz da. Oşonday bolganda manasında Kurmanbek mınday deyip, biro бүгүнкү күндүн батырлары сиздер да. Жанагы айтып атпайсызбы өзүңүз түрктөр келип тартып анан айтып берсеңиз мынча зарыл болду антип окуйт бекит окуганга депчи. Ошол зарылчылыкты сезип, ошол убакытта окуганыбыз чындыгында жана Кычан Чакыпов деген батырлар жөн эле болуп калат да, бул алар жасалма батырлар, булар чыныгы батырлык ошол да. Анткени ошол дин менен биздин элибиз адам катары, улут катары, мусулман катары сакталып калды. Ошон үчүн ошону биз кайрадан элге жайып тирилтишибиз керек. Эме ошол талабаларды окутуп, ошолорго керек атканадан бери ошолорду оңдо үй кылып салып кайра киргизип, мен бул чындыгында мындай бир азыр биз угуп туруп ишенип атабыз да, башка бирөөлөр угуп ишене албай турган чындыктар да. Оор чындыктар булардын бардыгы. Ошол жана сиз китептерди окуттуңуз, өзүңүз да китеп көрүп жүрөсүз, балдарыңыздын алым болуп атышат, ошол ары бери кыдырып жүрөсүз. Ошол бизде окулунган программаларга да кандай бир сунуш киргизет элеңиз, медреселер ушул китептер окулунбайт, ушулар окулса болот эле, мындай болсо болот эле деген бир өзүңүзчө ишиңизде бир ойлогон ой пикирлер барбы? Endi bu азыр энди Кудайга шүгүр энди китептер өтө көп. Көп. Endi şu кандай болсо дагы şu балдардын өзүгө жеңилирээк китептерди окутуш керек. Анан кийин менин оюм şu eski sözün türkü tillerimiz var da. Men endi oşonsuz okutkан эмесмин hiç kimde. Oşo Türkiye'de okup, ana Türkiye'den çıkkandan keyin anan Arabiga salганбыз. Türkiye'den qaysi kitepler okutat elеңiz балдар? Türkiye'de men birinci İbadat İslamiyani, yok nemene, Usta Zaval okutat. Usta Zaval'dan keyin İlim Ahlak degen var. İkisi ana kitap. Onun keyin nemene. İbadat İslamiya. İbadat İslamiya'dan keyin Riyaz Salihin.
Эме Таразидин котормосу. Navavi'den. Navavi. Ошонун түркчөсү барбы? Türkçesi var. Mana şu yerde kızlarga sabak verdim. Oşonda oşalarga toluk oşalarda okuttum. 4 жылдыкта mı? 4 yıl. Ha, var. Anan Sopallayar okuttum. Sofallayar. Onun keyin Tatarca bir tafsir var. Tasvir bayan mı? Tasvir bayan. Oşa kızlar oşalardan bitip gitti. Ay, yaxşı oldu. Riyaz Salih'e tasvir bayan bitirgen bolsa, dünyanı okuyan bulup da bu kanday şoňlar bu. Oşon üçün bu endi şu bir varsam omurcak ekinemen iki Türk kişi verdi bana. Müderris verdi de. Birden birini özünüzü yaparım dedi. Birini oşa omurcak işlep turgan aldı. Mehmet Yusuf. Göskamisede. Göskamisede. Ököz birlikte okamız da bir yerde. Anan keyin ökönü alıp geldim. Bir bir kap geldim. Bir önü İmamlar Karı'ga verdim. Nokatka. Keyin anan o şehirde meni kelgenden keyin aytdı bir kızlardan top bereyim dedi. Anan bir 15 kız topladım. Anan buga bir nerse dep koybosun dep eski meşitte. O 90 kanjatçılardan söz taptı. Anan o şehirde özüm sabak bir küçük oturam. Anan keyin oşonda birinci oşa 15 kızdı bir haftaça bana okutaverdi. Bir haftadan keyin anan bir 5 tane 4 tane kız alып kaldıdan kan sabak bir çağır beret ol berki kızlar kaladı. Olar keç okutadı. Anan keyin oşal kızlardan birövi keyin men kızlardı okutup atkanda mena tur kep kaldı. Men okutup kaldım da. Anan şu sabaka kirip ketip bartıp oşa kızga anan keyin İzzat Şamsı kübüretdi bir okup verdim da ana şunu jattasın dedim. Anan sabak bitkenden keyin bayakı kızdan soradım. Sabah bitip atkanda soradım. Okup veresin misin, okup veremem dedi. Okuşu dedi. Bir şey İzzat Şamsı kübüret bir bit de katası okudu da. Mana qara. Hem şu bir sabakın içinde bolutkan işte bu. Anan şonda men başıma jetti. Dedim. Bari Türkler bizge karaganda tajribalı eken dedim. Biz başta okutkanda misal üçün şu 30 bolo, 20 bolo bärge sabak berip şu kıynalıp arkasından jet kiremiz dep kıynalganbız da. Onu hem köpçülük okugan jok, aytып közüme bir at jetti bala köründü. Ошондой. Abu Hanifa'da iki şaka aytıladi ko. Abi Yusuf Muhammed. Şunday gapda. Oşonday eken da bu. Şu bärini okutaveriş gerek eken. Bajalı bunu öğretken. Ha, şonday eken de bayakıda kalıp okuta turgandy sürüp keteveriş gerek eken. Karmawayan beylebey. Beylebestan. Şunda. Oşo bizde mana bir yerde daha sistem alışanday. Hali okuy turgan aldın ketip bartkan balдар barmı? Onda bunlar aldı nima kılar? Türk öğret. Türk. Arkada bayakıda bärge bir de sabak berdi. Bu жақсы метод. Bu жақсы metod. Ana şol bayakı nemeni anda bunda deyüzüge mına misal üçün İbadet İslamiyadagi meseleler köp kitaplarda yok da. Öttö köp mesele var da. Şonu medreselerge içine kirgiş gerek da. Doğru. Özümüzün Orta Aziyada ilmi tilda. Misal üçün Majma'yı Maksut'tan bolsa. Zaten şarkı qanday yaxshi kitap. Yaxshi kitap. Oşonu misal üçün İbadet İslamiya qancha hani oşo namazdı ibadat İslam aytkançalik kitap özü kam damlı. Mahkurusu muncha, bunu muncha dep taza uşunday var. Qarang, oşol Türkiye tildegi bir görkем kitaplar. Ana okulga kaldı mazır tuvadan okuya. Bunu okutish kerak da meniyette men zor qilib okuttirib atam. Özümdan mına kızlarga, başlarga uncha sabak berip turam şolardan. Okuturuş kerak, bizden çıkbaş kerak da kitaplar okuturuş kerak. İbadat İslamiya, to'g'ri aytasiz. Eng to'g'ri aytasiz. Bu yaxshi programma etkeni. Ошол арабчага киргендер арабча окуйт, сарф окуйт, окуй кетип калат да. Айбат Аслан баштаган болсо, ошол жерде окуйт, мисалы үчүн намазды окуйт, таратты окуйт, яни керек нерсени билүүнөт. Анан кошуп сартына окуй берет. Анан кийин молдо болбой калса дагы, белки түркү молдо болуп калат да. Кыйлаштап кете берет арага. Бардыгы арабий молдо чыкпай калат, мисалы болбой калат. 80 бала келсе, мисалы үчүн биз биринчи келгенде 80 бала окуганбыз, ошондон 14 бала бүттүк. 80 14 деген каяк калган какта калды деген сөз да. Ошол ибадат İslam окуп алса, бир өмүр жетерлик маалыматы фарзайны бар. Ошону айта берсе дагы молдо канча. Ошону үйрөтсө да канчадан мусулман кылып берет. Туура. Караңыздар. Бул Ноокат районунда молдолор мындай катташ бар ортодо. Misal üçün Leylek'te moldular çoğuluşat, ay sayın çoğuluşmasına çoğulup, sabak kılışı, mukalama kılıp oturuşat da sizlerde kanday ıntımak var moldular ortasında, kanday bir nesi var,
Çay içip turasыңар, жашты эле бирип каласыңарбы? Жок, мен энди бул жерде болбой калдым да, кыйла жылдан бери башка жакта болуп, бу жердин немесинен билбей калдым да. Мен өзү ошто жашайм да. Ошада турасың? Шарда. Шарда туруп калдыңыз. Бияка келип турасыз? Я келип турам. Жакында Ороздо келдим да. Ороздо келдиңиз, алхамдулилла. Ошто сабак барбы, жокпу? Ошто кандай кыласыз? Жок, ошто сабак жок, ошто. Биякта сабак болуп турат да. Алхамдулилла, алхамдулилла. Машалла табаракалла, машалла табаракалла. Рахмат сизге дем. Молдо таап алды жөнүндө бир эки сүйлөп берсеңизчи. Парсча окудум кичинелердин акчиде. Ажатабыз Алла рахмат кылсын. Шунчалык бир таквадар адам болгон да. Мен ошо үйдө жашадым. Кечеси өтө аз уктайт да. Мен ошо Касым акадай семиз чоң киши эстетет элем. Кандай? Шундай? Жок, арык узун адам болгон. Шундайбы? Арык. Түн уктабайт десеңиз, Анда сүрөтүп атып. Сүрөтү бу жерде бар, а? Ошондо ошо экинчиси сүрөт. Муфтинин сүрөтү бар экен бу жерде. Муфти дегенген. Жок бекен эмесе бит. Акырда бар экен эмесе. Бар. Акырда. Молдо таап алды. 12-чи бет экен, аны карайсыздар. Дöwetde жоктур, чечетке берди, көйгө бербейт, акырга берген. Мына молдо таап алды. Мына şu киши болгон. Мен ошо 84 жашта бу кишини колдоккам. Бу киши мен ошондо айткан, өзү мен 84дөмүн деген. Ошондо сабак берип эле. Ошондо сабак берет мага. Анан кийин 84 жаштагы адам намазга таянбастан турат. Биз аз таянып турабыз. Анан бу кишинин дагы бир фазилети ошо үйдө мал багып, ошону менен тиричилик кылат да. Ошону менен өзү тамага, оңгомунга ушундай таквадар да. Караңа. Ошол малдарды дагы үйлөрдө кой кармайт дейт. Өзү. Ошо от салып. Киши мындай өзбек, кыргыз барды урматтап эле бу кишини, бөлбөйт эле. Илими жакшы болгон экен да. Неме Мукаддастамдын атасы менен да катташ болуп калды кичине. Жок, Мукаддастамдын атасын бир эле жолу көрүп калдым. Карваниде ба? Карваниде. О кишини билбей калдым. Ошо маалда болот эдею. Мен ошо бир немем болгон, ошо алкы бала окутуп жүргөн маалда. Кызганч, вакыттан кызганган. Туура, эң. Анан ошол канча адамдар кийингече менен таарынып жүрдү. Тойго чакырса барбай коюп, башка кырса барбай коюп. Мен о тойго чакырса, башка мааракаларды кылса, мен олар менен жүрө берген болсом, балдарым сакыс калат да. Туура айтасыз. Ошо молдону жеген ошо. Жана артисттерди арак ичирип, аяк-бияка жетелеп өлтүрсө, молдону чакырып өлтүрөт да мына. Шуну көп айтам. Молдону чакыра берет, чай ичип кетет. Ошондо урмат кылсаң, чайын көтөрүп келип иштеп кет, балдары менен таларын кошуп ичип коет, батаны бере берет деп жеткире албайм да. Только үйүнө барышың керек. Кыргыздын сыйлоосу кыйноо болуп кетет да. Илим да үзүлүп калат. Эң туура кылгансыз. Анан ошентип, ошол үчүн менин кургум өтө аз болгон. Кург менде болгон эмес. Эми Кудай менен кург куруп атканда калган эме. Неге дегенде, ошол өтө көп адам кийин менен таарынып, жакынгаcha таарынып жүрдү. Көп өтүп кетти максакал адамдар. Сен мени чакырсаң келбей койдуң. Менин балдарым калып кетет. 3-4 саат өтүп жүрөм. Десем, муну айтты энди. Улардын немеси боюнча мен барышым керек, катышым керек. Ошондо жүрүш керек. Жерде жүрүш керек. Ошентип немеге мен онча аралашкан эмесмин. Туура кылгансыздар, туура кылгансыз. Агар аралашканымда мындай иштер болбойт эле да. Албетте. Имам Лакнави ошол устаздар келип, устаздар алымдар келсе айтат экен, чай берип туруп 5 мүнөттөн кийин чай ичип туруңуздар, мына кызматчылар турат, мен жазып аттым элем деп кетип калат экенчи. Элдин баары капа болуп, бирок 40ка чыкпай өлдү. Мына канча 100 деп калтырды да. Курбанчылык мына ушул. Курбанчылык. Аллах разы болсун. Рахмат дамла. Дамла эркин микрофон. Эмнени айткыңыз келет? Ичиңизде айтайын деген бир оюңуз, пикириңиз, мындай бир нерсеңиз барбы, айтыңызчы ошону. Энди ошо эл жертибизге биринчи ошо Алла Таала тынчтык берсин да. Себеби мамлекетибиз, элибиз, журтубуз тынч болсун. Себеп дегенде тынчтык болгондон кийин баардык нерсе болот да. Эгер тынчтык болбосо, мына ошол 10-жылды, 90-жылдарды көрдүк. Өтө оор убакыттар болуп өттү да. Ошон үчүн Алла Таала элибизге, журтубузга тынчтык берсин. Анан жаштарыбыз баардыгы Алла Таала имандуу болушун Алла насип этсин. Имандуу насип этсин, рахмат.
Рахмат Дамла. Дамла бир ушу эл журт карап турат Насаат медиада бизде 1,5 миллион катталуучу бар, пайдаланган дайыма. Анан бир 100 миллионго жакын анча-мынча келип пайдалангандар бар да. Бул эсенге аймай го эң чоң портал деп эсептелет. Анча-мынча мактангым келип турат. Ошол угармандарыңыздын бардыгына бир ушул жерден бата берсеңиз, кошулуп алар да кол көтөрүп турса. Угармандарыңыздын бардыгы Алла Таала бекем иман берсин, чын ыхлас берсин. Şöğürlerin ömürlerini uzun kılsın, rızkıların keng kılsın, tenderini sak ıhvaldan yesin. Allah'ın emin maksatlarımızda dergahında kabul kılsın. Ya Allah, çıkılan ibadetlerimizi Allah özü dergahında kabul kılsın, maksat taraftarımızı versin. İki dünyamızda baksın. Allahu Ekber. Rahmat. Boptur. Жақсы болды, inşallah жақсы болды.